Shubor nakaslem jong unausan hima. Kipat ba ka jala mentakas ni ka arpuway tarik urumpang arhajar apusan kilami nala ki yeng kisem nadu dang step banlet yang lan badbantep ya ki vote jong ki shaki jaka tep vote ki badan hakishnong ki thau hakalang ki constituency nakabentak election MDC Shaka Khasils Autonomous District Council Hagani kasni ki kertong jong ki seng bapero per ki lawan bantep ya ki vote jong ki haki polling station Hakabala sakhiru baki arngut ki kertong napo kajayaw mau prem constituency ki bayakun ya kani ka election kata uba Thomas Pasa nakaseng kenhun New Trap National Awakening Movement bat uba Gerald Shulai nakaseng Congress hadin ka jingwan tep jongki ya ka vote kilaya ai khublekti bat ya kedup i kum shiparalok habar ka community hall jong ka dor bash nong lumkshat nakalyang uba Thomas Pasa uloong nakapor syakapor ulaju yai banjur ha kanie kamdei ka jing yakun persya ya unu kertong da ka babu shon yaki henrei kadei ka jing yele banwan ra ya ka jing iet par ka jing sautanat kum ka jing yelong shipara kum kinong ya shimbenta ha ki election bapero per ulaong bakum ki para nong shong shnong ka dong lum kshat ki bayasa marjan bat kumta lada ki job ni ki remru ha ka ni ka election ka jing rai baro ka shong ha ka bor jong ki pat ba nong shong shnong nakalyang uba Gerald Shulai ulaong ba mau bat uba Thomas kilaya dei shiparalok na do bakidang ya kena bat baro arngut kidan ya kajing angnut ban kit ban ba ya kalingkor jong kajat benriu bat ban syakri ya upad ba Kendiat kum ki kurtong ki baya kon persya iwe ki ka jing so ko pia kan ka po pia don lang kan to nakaleng nga jong ngai kamtam ngala jukran ni kani benta ku pon barang bangin wan rai ka tinggi di sultanat di long sipara haki election go per bari amali MDC manjuang bangin dai ban bangi kon persya ni dai ginong ya sim benta election ma ya bukur pada kui Pak Jeral gila ya sa jo sinong perlop ya teng man kastem ni di salang wah tik kajang job kajang rem kajang rai pa ba kadai ke bang baik kam dai kajing kun persya kadai ga jing sim benta Iba cuma susah ilung iwe ini perlu mah mana tu tangri ha anda akan ni kerja le election ilung kalau ni iba cuma sudah mut dia kali iba kita kita iba ha ngomut kita berbahi ngomut panong ini ya dong no ini ya dong no tak tak ada dong ini ya syur lagi ke bang surat tolong ba kemudian ada jumlah kesalahan tidak lama kerja betul sekali pak ya pakai keberi bersuap show pak iling ini tanggung sekolah kami wah sekali sementara kami berdiri bahkan dukor dan usul serong tentang subsidi di Norway dengan pak cuma Indonesia kata kita ada election yang begini loh